Sanibona, igama lami ngu-Amathulo. Sizokwenza imigqa e-parallel eyesibini. Lana basibuza ukuthi yini i-equation yomugqa u-B. U-A yena une-equation yakhona nayo basinikezela i-equation ka-A, bese u-B yena bathe uqukethe nje amaphoyinti angu-6 no-7. Ngakho-ke bese bathi umugqa u-A no-B ba-perpendicular. Manje lokhu kusho ukuthi islope sika-B kumele sibe yi-negative inverse. Islope sika-B kumele sibe yi-negative inverse yeslope sika-A. Kumele abe yi-negative inverse yeslope sika-A. Manje esizokwenza ukuthola islope sika-A ethi sithole i-negative inverse yaso bese sizobe sikwazi ukuthi yini islope sika-B. So sebenzisa lamaphoyinti lawa ukuze sithole i-y intercept yaka-B ukuze sithole. Ngakho-ke lana umugqa u-A ungu-2, islope sakhona singu-2 ngoba lokuyana y intercept slope. Ngakho-ke lana sesiyabona ukuthi islope sethu singu-2 islope salana. Manje-ke lana uma islope sethu singu-2 yini i-y intercept yakhona? Ithi sibone lana sebenzise lo 2 lona engani ngoba sithi islope sakhona singu-2. Manje-ke sifuna i-inverse ka-2. Inverse ka-2 kuzoba ngu-negative 1/2. Manje-ke sesiyazi ukuthi i-equation yethu izobukeka kanjani. Izoba y olingana no-negative 1/2x ohlanganiswe no-b. Manje-ke lana asikayazi i-y intercept. Asiyazi ukuthi i-y intercept ubani, kodwa singasebenzisa lo mniningwane lo. Singasebenzisa lamaphoyinti lawa abasinikeze wona lo 6, -7. Singasebenzisa yena ukuze sithole i-y intercept. Siyazi lana ukuthi u-y ungu-7, u-x ungu-6. Ngakho-ke la kuno-y khona sizofaka u-7 bese lana sizophindaphinda ngo-6 lo ukhona laphayana ku-x sihlanganise no-b. Ngakho-ke lana-ke sizoba no-7 wethu. Ubuka lana kule slope angithi sifuna i-y intercept. Ngakho-ke ukuze sithole i-y intercept lana kuzomele ukuthi siqhubeke sikuxazulule lana. Ngakho-ke asithi u-7 ulingana, siqale ngalana ukuthi u-negative 1/2 uma umphindaphinda ngo-6 uzokunika ubani lo? U-6 again, u-b u-6 uzokunikeza u-3 ohlanganiswe no-b. Manje-ke asihlanganise ngo-3 inhlanga zombini kanje ukuze sizokwazi ukusala no-b ngale. Sihlanganise no-b inhlanga zombini kanje bese-ke ngapha u-negative 3 ohlanganise u-negative 7 hlanganise no-3 uzokunikeza u-negative 4. Bese-ke lana ususa lokhu kuzosusana kokubini bese sothi kulingana no-b. Ngakho-ke lana i-y intercept yalana ingu-b. U-y intercept yalana sithole ukuthi ingu-b. Manje-ke i-equation yalo mugqa lona izobukeka kanjani? I-equation yalo mugqa kuzoba ngu-y olingana nale slope, i-inverse yale slope esingu-negative 1/2x osuswe ngo-4. Ngakho-ke lena iyona i-equation ka-B. Ungakhohlwa ukuphinde usivakashele futhi ka-ClickMaths sithole ezinye izibonelo. Uqhubeke njalo nokuzilolonga.